clear to te chi bai ule weekly round up phun kan lo thleng le ta a kan ko san rong bona sang sang chan chin I lo clear hawang u campus ministry board site te rol tenun kai Hruaina konga inzirtina symposium nei ani March ni som ni le pakwa tho tan ni le khan campus ministry Mizoram Synod board sain te rol tenun kai Hruaina konga inzirtina symposium chu bungkon ko san jubilee hall a nei ani ya symposium hi hun nia thena nia choma hun hi reverend B sang thanga executive secretary campus ministry changtuina kai Hruaia pulal thamon aral te tuikwal paper board site le rol tra ko san le ramtan ti thupui zir ho ani ya soi ho na hun thatak manzui ani ya chon hun hi reverend R Ramhing lova director campus ministry in kai Hruain tualupa kela lengzama paper board site le rol te le ri lo ti zir ho le ani soi ho na hun man le ani ya reverend F lalchuan moya committee member campus ministry chuan he symposium hi malsom nei na kharani he symposium hi aizol ko pui chunga pastor BLIO mi somthum le pathum le sombik tenen mi somruk le pathum chuang antel theiani koshani poimo good friday le Easter Sunday manani April ni zirtop ni kha good friday ni in voin Pathianni hi Easter Sunday ania April ni khat Monday Thursday atangin good friday program hi man tranani Mizoram Synod chuan good friday le Easter Sunday thupui inang tlang zirho turin asiama voin Easter Sunday choma chnu le zan apo hetiang hian thupui anzirang chomhain khoma engatinge mithizinga minung inzon chonhuin khoma thole na tuna le na kina ti le zanin khoma thole na thilti theina ti te anni good friday le Easter Sunday hi Christmas te anga aningai manani lova achanchula li suathi hun lai hi juda te kalhen kut man lai vel nisan ni sompali vel ania chu March thla chonhulam March ni somni nu April ni somni le panga malam si thabial lai ania chu wangin tun thleng hian good friday hun hi March ni somni le April ni somni le panga inkara thabial lai zirtop ni hi anita zela good friday ma Pathianni hi tum kaw nia manania Easter Sunday atanga chu da ni somnga na chu Pentecost ni ani thabial lai chu da hun le ni ruat thin ani awangin hengni poimo te hi ahun le ni adanglam shet thin ani tin voin April ni li hi Mizoram harna thlen ni champa ani boka Mizorama harna lo thlen masak hun hi Synod chuan uluk tak azir chian nuwa kum sangha zakwa somre le pani Synod in khom pui chuan April ni li sangha zakwa parukhi zawrama harna lo thlen masak ni ata na poma heta chang hian April ni li hi harna thlen ni atan man thin ani ta ni kum sang ni le parukhan harna thlen kum za na po kaushan hoten ro pui takin kan lo lom to bok ani kumin harna thlen ni champa hi Easter Sunday ne na in anawangin thupui zir ho tur shan pa asiam ani lawani mission rong bona sang sang lo ngai thlaila masi sangati evangelist tharlak ani masi sangati working committee chuan kum sang ni somni pakhat chunga Synod mission board noya masi sangati evangelist contract turin mi panga alathara April ninga tagin annan zomanga April ninga atangani kwa chungin masi sangati kendra chapel bongkona orientation class anneyang evangelist lak tharte chu hengte hi anni dorthi zoming thangi upake lalbuliana fanu biate Emmanuel vanal pian chana RK Zolian thanga fapa vaiva konveng thang zoming thanga Yubras Subra fapa keifang David Laltlana lian thanga fapa loipu Bikas Chetri Asok Chetri fapa Maubok sikul vengte anni Jharkhand Mission Field March ni som nile pasari inrin ni khan ringthar pali puitling pakhat le nau pang pathum lali swazui turin nimpea March ni som nile pariat Pathianni khan ringthar puitling pakhat lali swazui turin ain pebok Odisha Mission Field March ni som nile pariat Pathianni khan ringthar pathum lali swazui turin anin pe Barak area Mission Field March ni som nile pariat Pathianni khan ringthar pasari lali swazui turin anin pe Home Mission North March ni som nile pariat Pathianni khan Marpara North Biala ringthar pariat lali swazui turin anin pe masi sangati kolasi venglai masi sangati te chuan March ni som nile pahnia tangkhan an bial chunga home visit nein hunan manga hemi huna hian ringthar pathum lali swazui turin anin pe Presbyterian English School March ni som nile paruk zirtop ni khan Reverend K Lalrin Moy Synod Executive Secretary in Charge Education le Pu PC Vanal Hruaia Supervisor of Schools PES te chuan Republic Veng PES Aizol antloa Management Board member te le principal le staff tenen in kom hona hun thatak an mang
Republic Veng PES a hian class 10 thleng omin teaching staff som ni le paruk le nan teaching staff panga anwa in thok tu som thum le pakhat anom mek ani Sinot revival March ni som ni le pasari le ni riat khan rangwa mo le phun chonga te operation Nehemia ne in revival speaker ten hun an mang Sinot relief fund pe kani tun haya har sana sang nei te hena hetiang hian Sinot relief fund pe kani ram thun veng adam lo mi pakhat hena cheng sang riat le mi mung khuwa adam lo mi pakhat hena cheng sang riat te pe kan ni tuna chon Sinot moderator le executive secretary te program lo ngai thlak chun zomila Reverend Dr. Silal Lira moderator program April ni thumatanga ni ruk chung hian Tripura Mission Field ta hun amangang Reverend Lian Mingthanga Sailo senior executive secretary program April ni thum khan Sinot trust program in serchi pa azina niruka service board subcommittee meeting a athuanga nikwa a impung phatna chungchang meeting a athuanga ni soma re eka pastor quarters and felin akalang Reverend B Santhanga executive secretary program April ni riat atanga ni som pakhat chungin poibong kaushan biak in honna hun manpui turin akalang Reverend Kellerin Moya executive secretary program April ninga a social front program a hun amanga April ni sari a sinfo committee a athuanga niriata missionary lakthar orientation training a hun amanga nikwa a kaushan impung khatna chungchang meeting a athuanga ni som pakhata social front campaign in serchi pa akalang Katizong khatun tumatana weekly round up hun kan man thei desu ani